Iyang o Kasilelia. Roberto Coros Patanan Bileu Supplementary Program in KPSA and Wigat Nan Legislature. Ye program would magan gauna pada sangni option speaker and legislature kaisak and Wayne Bonbe Buankin Sakar kita o KPSA poitan tatong kanan nan supplemental palian kawata kusunat and Wayne Bonbe. Ria mon wataban rong pukat ayaban sansal ayaban koneng melel yen batawan tiangku ya itungal sakaratan sakaram olen wawan Wayne Bonbe. Kay bune ban kuburan kala berakso kon Bonbe yu wala pan kuburan nankan ko wan gilikan nanalak nankan ye ko wan gilang-langan way palikan koros wan kapna karyaw son ko bong labalabo yang amu son ko bong kan speaker o kan koros an pinin ko kusanat kaysa kan Wayne Bonbe wan kaunen way silaban momotso kan way tungal wow toro rong tron Bonbe yunsak nan supplementary program en kapesen weekwood tail ban gaten mamangi bene iran boy tapukat kayu tatok and committee kan committee en moni ban kawit and chairman Salter Loyola nanirairan week silu samalar tetolar lelni aukus isa kwalu paryak triasak uyayar korong-korong ong kampa office authority o agency kan ong FY 2021 comprehensive budget ab melel pali kan makin yang tatong moni kan me pain supplementary committee ni August isak 2 o'clock 2 pali mensang ud ewang local government kan en Bonbe ong ni supplementary taral chungal budget ong baran moni o baran tatok riyagat isak ew irail kan me batang committee me yang age acting menen katar labalaban Wayne Matilinim chief minister Waynu chief magistrate Sokes Mayor Colonia Town, William Wayne Net, Chief Magistrate, the William Kapinga, Nukoro, O Mokillo. Niago sa isak silu pariya katriya isak, Comedian Rosan Mao Ban Kawitan Chairman Selchen Chinet, Patuanewang Directoran Kanban Rosan Mao, Directoran Kanban Treasury and Administration, Office and Attorney General, Office and Budget, o Medical Association in Wayne Bonbe. Nan korong-korong balibuka siyo kubene sangan kasanti kan me ban koneng wen kakabali rail chon tatong kanen kan ban Rosan Mao nukusunod en max pay tukusunod makasani di 1 overtime o differential kan en kak tatok 1 overtime o differential kan me ban tatok nanewe a pay period kan. Pari koros ka melel me sandian ira wat kasampualan sa wat ab melel nani rairen sumau kapar apal nagtail kat-katlale. Ni ako sa isa kwalo barya katre isa kulagay sa kayo bali mensang Comedian Resources and Development Pan Kawid and Chairman Marvin Yamanguchi patroyang na neto malik sa gidi meeting on the floor motion yu magkabukaga Comedian Chagata stretching sites tawasakan koros nan Bonbe maror wiwiyawiye. Mamiye moyong tatok pukat o mamiye topen tapecek pen wan rara kan makan kota sang masapukat o yakin uyuyawi mapalikan magkapuko ki topen tatok pukat kinuya rail pukon cecek tatok pukat o komitian kakawit uyapen kamaulakan ong sangun tatok pukat iragaryaw au tapen men kapese kan sang ni option speaker. Ni ako sa isak paryak isak speaker the Honorable House and T. Lambert, Patrawan Miata, Takatar men kabese ong the Honorable Wesley W. Simena, Speaker of SM Congress isak Keo, o His Excellency David W. Banuelo, President kan Tagabrabatakan and Micronesia, o Speaker na National men kabese wat Patrawan, Maing Speaker Simena, o President Banuelo. At tungal ran mawan kapay, wow, sapal ban kubrama, holoko, sang puinen ko kusunat and way paganen Bonbe. Ipatrawan intingidak silgokset, puen patrawan itan at tungal kapyung lap, ban kubrama, puyaki kasalaban kubrumao, sapan, niyamail gatin kamanala kusunat kasampalew, makalaw tela percent Riyasak and moni kan makin NFSM nan pungan government NFSM o state kan nan ansawan kapal watch Magachail katin sosopay.
Tren sawaswat pan labalan sa waseta pon pe sang nan tato kapal kapata-patakan magchail uyaki yew tato laut ko bukchailen kak torre sabul machail aramasakan sang munti minute magchail sotrakak masani tapachowan poya teleleton yaror en nin lemachail peywat sangone chu tro sawas sansal me pain Pulda sang ban kubrama sa inenen nimelel uyaki at sungal kapeng poya kaya mail katin sa wase Kecata sang nan ansawa palpukat magachail uyaki yew nan sinan tatok laut kan bagachailen pere sabul machail aramasakan sang kabinsale te suma coronavirus. Pun bewat sang eranso kan mebatular kin katin kaskasik songen teten sawas metuetemet sang sabul mamail government lab and FSM. Puan yang sawase sabul machail project labakan Bayangagi alpave kan kisin bridge the culvert bridge lautakan o human government kan mabilinan anan and anonta nianso karwaro ap soto kan tatang moni kan mawiti tapan ino and minimin salatak melel sawasan moni and compact infrastructure sectors puigu tru sawasan trete wet me moi younger states kan ren pain kosanete wiya penarail ban tatang ki Imen bacawan kamerele yang pan kuburama merakan and nan government and pun bewat pan tatong kepene puen kosaneti wiapen moni o wiape eu me pan kayu mau puen kak wia kamau pen government oramasen pun be kalanganen kuburama puege kasalepen tatong kap opatuat wow Ausen T. Lambert Speaker o copy the peli and sin lagogset pagadaryang Governor Oliver, Chief Justice Joseph, Public Auditor Elon Joseph, members and legislature Kaisak and Wayne Ponpe. Niyago sa isa ke barayag Raisak Speaker the Honorable Ausen T. Lambert, Pilpachawan Wia, Takatar men kapese wong the Honorable Eugene Amor, Secretary Department of Finance and Administration, Government Lab, o nan silagog sa Patrawan Maing Secretary Amor Patrawan Secretary President na Child Chungal Government and Kanta Kabrabat and Mike Nisha o Speaker and Congress and Kanta Kabrabat and Mike Nisha at Chungal Sakratan Kapang Kalangan Puyagi Kamanamanlan Kusunat Kap Opat Makabatrayang Percentry sa Kalautela Moni kan Makin Nenebesang Nan Pungan Government and FSM o State kan State kan and tatangin ni wiyepe meban sote rairtis sang irai renpain kosaneti government and Wayne Ponbe sabulman ke kapeng muletek puego kupuran sapan memien ananso metueteran pukat mesalata kanaramas karanyong ani rairti mesote pakeu mowe sangwat parata met menitame kabinsalet tesuma COVID-19 kai butiang kecil Sebacawan wewe kami present risak makabarabat yang tamam yaranwat mene banjap tatatog nan paran monori ag risak keu. Wewe ko sunat wat abutan kamanamanla kanton mone kapwat saiken sansal ong nan states kan. We are rosen ko sunat me Ponpe legislature utan pan kasaleta kanton mone kan me ba kasikpe mie me ban rugda poko sunat dan ka kosanede wepe o eban tatok nan paran mone kan. We have been the dog watch can appoil. The Puinen go Gusanet and Wabagon and Ponpe Arban can Kamanala resolution the Bukake Meban Cosanete one Moni can chorus Meban Mien and Baran Monio Megusunet Anan and Kamanamanta O en Sansal eten song and Moni can Meban Mien and Baro. Puinen go Gusanet Kaisak and Wabagon and Ponpe but so one Kamanala resolution Mecosanete one Moni chorus Meban the talk Nan Baran Moni react to raise a cave. Ap soja kapatayang percent riyasak may abutan kamanaman lao. Puya bulban pachet and kak santimao sa patrawan anane sen kasaleta wan moni wat puyan kakan sansal nan kamamatan wakatagla meban wakat resolution me kosandir wan moni koros meban tatok nan paran moni riyakat riyasak ew. Ekasampal melel senalete wan moni wat niyanso karwaro. Isan ka karong kan and budget wiyawi and so set
Meban ko sarili pachutin par kap. Pasabang matang ong ni pagpagwat, pan sa wase ikit, o kanakela tatawakan, mepitata ya bolpen pachut kap. Kalanganin ko mo puwe kayang muyanso, o sawasakan. Kalangan o ni wow, ausan ti Lambert Speaker, Legislature Kaisak, o kapi tepelie, and siligogusit pagkadariyang opsen kabina, karyawan kabina, Chairman and EPRC, Tawakan, and Legislature Kaisak. Director and Bombay Department of Treasury and Administration. Iran ko bungbungla. Non-program and mawayagan program watch patrowan kasaleta me Miss Christina Elney alete kamanaman ng legislature ong pukawan contract review board o enkak sansal me Miss Elney so patrowan alete utru kamanaman ng legislature ong ni titawat. Kumail katin kubure sabungan tatawag Yei matakan meban kak sansalong kuburakan nan salmatal program and we can wrong what mail katin yang kitong ni ansukan murin met kalangan o kasilelye.